ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯅꯥꯄꯇꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤ ꯑꯦꯝ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤꯈꯣꯁꯦ ꯂꯣꯁꯤꯗꯤꯈꯣ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯒ ꯃꯥꯏ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗꯪ ꯐꯥꯔꯒ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ Right. ꯃꯣꯏꯅꯤꯗꯪ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯗꯧ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯁꯄꯦꯛꯇ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯀꯩꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠꯁ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯄꯟ ꯁꯤꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯁꯤ KNFP ꯆꯦꯟꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯋꯥꯋꯥ ꯂꯥꯎꯔꯦ ꯇꯥꯏꯒꯔꯗꯣ ꯆꯦꯜꯂꯦ NIAꯅ ꯐꯥꯒꯦ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯞ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯍꯜꯂꯒ ꯃꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯥꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯣ ꯊꯜꯍꯟ ꯈꯣꯠꯍꯟ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯦꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯁꯣꯔꯁꯇꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯅ ꯏꯚꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯟ ꯀꯨꯀꯤꯖꯧ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯅꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤꯁꯨ ꯁꯦꯚꯔꯦꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ WhatsApp ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯚꯔꯁꯦꯁꯟꯗ ꯀꯔꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯒꯣꯁ ꯇꯨꯋꯔꯗꯁ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯝꯆꯥ ꯀꯤꯞꯖꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯁꯕꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯑꯗꯨꯒ KNFꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯔꯛꯏꯕ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯋꯥꯏ ꯗꯣꯟ ꯗꯦ ꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯑꯣꯟ ꯗ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯗꯦ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯒꯤ ꯅꯣꯡꯉꯥꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯎꯗꯦꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯏ ꯀꯩꯗꯧ ꯂꯩꯔꯤꯅꯣ ꯁꯣ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯁꯔꯇꯦꯟ ꯁꯥꯏꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦल ꯑꯦꯁꯄꯦꯛ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯆꯥꯛ ꯆꯥꯅꯔꯤꯅ ꯎꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯗꯣꯝꯗꯒꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯣꯜꯂꯛꯄꯗꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛ ꯁꯦꯡꯖꯤꯟꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯛꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯔꯥꯖ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯥꯏꯁꯣꯂꯦꯇꯦꯗ ꯀꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯁꯨꯡꯌꯥ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯒꯤ ꯇꯥꯡ 3 2023ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ ꯏꯟडियागी लार्जर पॉपुलेशन इंडिया की नेशनल मीडिया डोमिनेटिंग नेशनल मीडिया मैम नेरेटिव्स इवन इंडिया गवर्नमेंट की नेरेटिव्स अखोई नक्सली हिंसा मैटे कुकी कम्युनल क्लैशेस हाँ सूमायना ममांग तौब है पोटो मैटे नते हूँ थोड़े पोटी अनदर अखोई डायमेंशन एक्सपैंड तौरने बट हु आर दी की प्लेयर्स कॉन्स्टेंट की फैक्टर से कनानो कुकी नार्को टेररिस्ट ग्रुप ने सो दीज आर द पीपल सो दिस आर द प्रॉब्लम्स अदुदी सी प्रॉब्लम सी कुकी नार्को टेररिस्ट की प्रॉब्लम सी मणिपुर मियाम ने थेंगनरकने हौजिक तौरिसे मणिपुर मियाम इज फेसिंग द consequences of sheltering कुकी नार्को terrorism in Manipur under the patronage of the government of India and their policy of suspension of operation where Manipur government is also being met as a party sigi pot sidagi tholakpa consequences ne ba aduna ngasi akoina thengari pot se chumna khaki moi taruk mang khiba phangba okay taruk mang khiba dugi moi si rescue tongna ba makoi si ka hetare safe and sound akoi rescue to hona ba na jagana moi si eliminate togre hairagana madu confirmation ama phangna ba or dead body foba phangna ba or madu whatever magi leriba status to khangna bagi oiba adugi special case tuna investigation ki part amada tongana technically chacha gadowa administratively legally chacha gado pot amane ba but political aspect socio political aspect gi yeng matam dadi kuki narco terrorism has created complete problem and masi Manipur da kuki narco terrorism ki aggression amane habise masi huji government na acknowledge to matam yore masi government na acknowledge to da taragadi hari basi ki kuki narco terrorism se masi government na indirectly masi encourage toba endorse toba or masi da complicit othopane ha da miyamna low de maram se kai leke by logic maram kai no ha kanda thokriba thodok se si hojik se narrative counter narrative saraju bidongani different social media se kaida se kukin piga nangi keno ga KNF kana thadoi bache sona kana UN sina thadoi ba NPO na thadoi ba liangmain thadoi ba narrative ani se mayam da confuse alang ge tawdra this is the same pattern that we have faced in May 2023 since 2023 sigi pattern je ko thena lakhram natra hojik sigi pot se amuk second round ama second episode ama repeat to leise si to holak matam da state na sigi pot se dum repeat to holise kari gino si repeat to honda ba yai ba kamani age hai matam da hojik lai ba kidnapping gi magi narrative counter narrative sagi charges counter charges tong rei se masi state na hujik phong na khang natro first instance of kidnapping happens in Lailon Bhai counter kidnapping happens in Senapati near Tapo natro then follow up sagi nangi clarifications and declarification all sort of this thing follow up natro adu ta gadi state government na status report ama thadok ti gino hujik thoiba issue si sumaina ni ko masi kenoda kojimga kenoga gi marakta thadok pastor ahum masa khando mine ambush toroga halambdo adugi harpagi instance to da kuki singna without any verifiable factual evidence of Nagas where the prime suspect who targeted or killed those people adugi chap chap karigu makharam ta likhun leitringe da moina jawjan tek da chiru ma hakre then follow up da somda Lailon Bhai da migi langmai sing mai hanjarak da kidnap to chelure madu kidnap to budu dagi moigi life to security balance tawna na bagi intention da Senapati da mu evening da mi muk detain tore admai tawna sigi poche thopani haibase state na dugi status report am thopi ramagadi sigi counter narrative moina oida padaba deceitful statement myam ma kuki pina ama thole myam se tolam na bai room to legadra ba so why does the state keeps creating favorable ground for all forms of false narratives false propaganda to holisi kari gino aduna takbudi ekoi masen gi marakta sigi turmoil situation sigi confrontation se masi
kaya hata ignite tawba encourage tawba masi khara hen enhance tawna na bagi pot se state na directly or indirectly mating pangsilabra hai bagi akoi da suspicion ama yam jong na lei re aduna masi hujikti madugi pochima akoi tawda bane ba ada hujik lorei demo state ki law enforcement agency si kamaina work tori does anyone know kana na control tori who is the absolute authority kana no unified command ki commander in chief na tori bra home minister na tori bra chief minister na tori bra dgp na tori bra igr sound na tori bra BSF ki DGP na tor kana who is actually controlling the law and order situation, security situation, operations, all form of these activities in the hill areas. Who is commanding and controlling? Decision kana lauri gave. Kang brava. Who is kana kang gave? Right. Chief Minister Su, I think he also don't want to involve much. Kaya da sing da masi yang kan involve to ning da bagi po na ma da hining da po na masun mamidum ta jay ko na. Mang actively mama sidis da engage to ning da bagi ona tena na softer approach ta. Church leader da, community leader da, CSO da na. Hari soft approach on sa kreba. But this is a clear case of terrorist groups kidnapping civilians. And there is a huge suspect of being eliminated, cold-blooded, in broad daylight. Adu tagadi, there should be strict and aggressive counter-security measures, anti-terror operation. Pahalgam the operation, Sindur Togri se, siki same intention da, togum tokodo, togdana, soft approach, critically, So there is someone who is actually controlling the security situations in the state, particularly hills. Adu tadi, adu poche koi identify to matamore, adu da. Akoi phajana masi ki poche nganga dragadi akoi gi si yaroi dori ba and there isn't any provisions of law being applied kari no ba akoi nojik tawisi and akoi gi life and security nagasu nagagi magi confined territory da fixed orga lehen ba kuki su magi confined territory fixed orga lehen ba akoi su akoi gi territory khare jaga da fixed orga lehen ba and akoi si homogeneous territory ahum ethnocentric homogeneous territory ahum da akoi si compartmentalized orga ngasagi 3 territories gi theory 3 nation theory do madu circumstance ne yad adana manung dagi moi masen yanarta na oirapani haba poche tanana bagi damakta india ga mena tanja se dum adugi favorable situation ama semaga thamnana ba honara bra haba se akori adon yam chingnei because that is the real intention alna separate administration gi poche masi manung lom dagi akoi manung dagi no within the community itself tarak na bagi situation si thoina duna kuki gi narco terrorist ki aggression si belly da torom badagi chingda haigalaga tawbada moida kaimta hangoidana torok matamda gamena kuki is the problem is kuki terrorists are the problem is hoji bu high de hoji toriba pochi naga su dum tangkuju mara leba liang mesu mara leba ha aregi di romesu mara leba mete su mara leba aduna maram olga kuki si mathanda dum moi pangda da kuki pangyaw de yaroga kuki rom da pawon onsen de type ta adum de salan ge to bogi porma lakosina government of India is playing a very dangerous game and this is going to have a very dark future ana I mind thamjage